هلبجارتنên şaredariyan li Rojavayê Kurdistanê berdewam in û li bajarê Hesekê jî hazirî dibe û wêneyên hilbijêran li kolanan belav dibin. Di van hilbijartinan de lîsteya hevpeymanê hatiye danîn ya gojistî û yek hilbijêran pêk tê. û hin kesayetiyên serbixwe li gel lîsteyên cuda jî beşdar in. Piraniya kesên xwe hilbijartine dibînin got ev yekem care hilbijartin bi vî rengî li Rojava têne kirin. جارا يكمين ديروكا كرداد قملت مكارن انتخاب ممثلين اخوة انتخاب بكن بحمو اطياف اخوة بحمو اطياف كتني بان انتخابات هذا بوام جملتي خد خوازن دنجي اخوة بدن انسان راس تجبر او البجارتنا راس او ازاد او ديمقراطيه راس توایا پێک هاتەیەن هەرێمێ بەشدارن divan hilbijartinan de. Ji belî ene kesê ya got di rojênborî de daxuyaniyek weşand û helwesa xwe diyar kir. Lê tevî got hilbijartin berdewam in. Aliyê tevdemê dibînin got derî vekiriye ji ene kesê re ji bo yî beşdariyê di hilbijartinan de. وقت انكسي او بخوازن بين تفلي بين ام حاضرن واما برامج ما بردوام حياه رجاسي زي ما هي هجر هوالي ما دجور دي كاربن او انكسي تحالفك بكن بجين بريارك برهف دور ام حاضرن وشبي خوسن ام ويچاغي بكن جبلي لسته هفپیمانê hin kesayetî û partiyên din jî lîsteyên xwe bi şêweyekî taybet pêşkêş kirine. ام وك بارتيا تشابي كرد لسوريا ام داك بالانتخابات بقائمه خو خاص برنگكي ديمقراطي دي داري دي بلديات دي باجاري حسكي دي والحمو باجاري دي روجافا دي Hilbijartinên şaredariyan li dar dikevin û berdewamin ta roja sêzdê avdarê. Lê ya herî balkêş got ene kesê ta niha ne beşdar e divan hilbijartinan de. û pirsa gotê kirin ma gelo cîbcîkirina rêkeftina dihokê di metirsiyê de ye? Homen Cezîrî Orient News Hesekê.